Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Mentak sengingi iya ka jingar ki beng jong pi ka jingar ki ko khai ka jong pi yangi ki kun jong ka dai stong hindai kan mau ba kini baro kata ka spa ka jong pi ka spa ka ba pilayo ka ba la pila long kum kita ki lang kenya ki ba la sapen bam tengka namar ka spa pi pim pikroi te bang nyamai ban nya baro ngingi long sipara hindai tang na ka benta jong ubar jela ngi long kum ngi surut ngi ya mai hindai perkhat bhai ya kala sai kala sisngi go jong ngi upoi e uwan hang ni uwan tulut ya share ko rupa ka ngap ka dut hang ni ha ka snong ha ka ilaka hi jong ni baro ko wei amdei tang ni ka snong dai song ni ba ka ta lut ya baro Kawai na kinong sinong jong ka sinong daistong kapala sa khang lenti banlet sa ka public hearing kalapan pau ka jingso si ba kami ka jingisyo yadad yamaya niya para nong sinong jong ka ilaka nong kli bat kalakno ba kani baro kaday na kadaw ka jingrha spa Ami senong destong berpersak ya te si Semen Limited I depoi dang san meje poi nestep ni da mon depoi te hipor wong ya ipsiak so te atho wadai kram sirup ite poi na tai na ning nariat sirup udisi di arsa ipsiai ini wa pediang ya ne Semen Limited ki de saluti I sudang aryo ipsiak aryo I ya klam hotel public hearing da amte isnya duk jingkan meli ho jing imi yang I ami snong destong beki kwa isna yo te Semen Limited yang ki hatai hapo snong yang I ma dipoi ute konrat ma dipoi te he hany bening yo ilapai to hi moi thoi wo isna yo te Semen wa hajan snong wa hajan yang te sub center wa kongnos kong doktor ki chong hate di percaya juri yang jingban yang Sri Limited Semen hatai ha harasiang lum percing awe em hapot snong yang I penrem jur bahai udaloi udah dia wi khani nat yang si dakhar wa wi poi snong di dakhar hani tho yang I naduk daloi unang pat yang ilaka yang I udah dia I parman daloyu thabuka pisau ho senduk ate wan hi kwau thap ka ha sentek doloi ilaka nong kli tidam di arje mera mandeklat minni perthe nadu irang ba snong yong ilaka le ki kwa ide yo ne snong yong I di wesanyi yo te Sri Limited Semen di am snong destong I percha jori kham tam yu he snong yong I wasantu yo ne an usi klem de tiba snong klem de tiba ilaka klem de tiba snong destong klem de tiba darbar wat I dokot yang isi yang snong ki artip I wasantu kani tad amte I percha jori di karpari bor bahalor nadu sarkar jela hadu district council to I bicar hok oni bentai yang I snong I badang manong kendong I snong I badang im hirap iki I snong I badang psai ledi di wakit sutami tad amte I karpari pi I bicar hok pi I wa to khang pikana Sri Limited di poi yo hani hapo snong yang I amasi khat wi beje daduk da por khande beje da poi hani ha aluti village te public hearing hakara siang lum percin I aminong song snong yang adestong ini boro I village te amba nio 4% de yemi pajbai inte serang mudilia setai sakara siang lum percin di bentawi pensnio
ite inong rim yang inong song senong yang ada stong ya pensnia hati public hearing ma peman ni dibenta wicna ya te Sri Cement Limited mandapoi hania aluki wile setai sa cite tho peman public hearing ni ini ibor yang sorkar rangkat wite i volunteer yang ane Sri Cement Limited ar ilat i psia sepok sete wile pensnia ya te hok ya te nongrim yang dibenta te public hearing tengah hanepor senior dap da jing senior si awokro jing senior si awokro hodo atete wa aminong song snong yang destong dani amjo le i wakerchani yang ilaka waro ar ilat i wipsia setai sepo ye pensnyo ya te nongrim wa i kami pensnyo hakmat yang ite i sorkar yang ne sorkar Meghalaya yang i jadi te daw terpada amibor yang an wicimkia yane ahok yane rti yang i lene ya te freedom of speech wa ang i hok wa hok yang i at ameriti sensar yang ri India hok i kelam lait loj hane ri India yang i amo wato ipat ya te hok man berulang bru yang i hapok yang ne ri yang ne jela yang i to ichimkhia ini ijing pensnya yang i sibor yang an I duduk ni step bo mi di yung sem yang i amyo percaya te Sri Limited Cement nes ngi wada penmani ya te public hearing te i percaya kuai upoi heni tho aram poi kuai ya te jing huri hura jing kedrum gendram hinri ngi wani da ka musim bangi kuai ka jing suk ya ka jing kendrum kendram ya ka jing nyamai ka jing nya hapding ki kun jong ka ilaka nong kli hindi da ka jing bom yes ngutho jing mut ka pelong ngi kumni ka wan ka jing ya kendrum kendram ka jing ya sho ya dat hapding ki kun jong ka ilaka nong kli kini barok ki long de namar bang ngim ngutho ka e ka ba kiki nong ilam jong ka shnong ki dong ilam jong ka ilaka khamtam hakni ko por ngakren mar jong na ka benta jong i Deloy badan buram jongi kini baru di namar kajing rahaspa hikloi ban lebe nyingi kikun jong ke ilaka hi baru hi ke ilaka nong kli ngi don hang ni daki prak ndai snong hindai bele ki lebe nyingi tang ka snong dai stong kini ko winga kwa bandong ipi lada pipi le yak e ko babahang ngi persa hindai pipi lebe ni sayang ngi kum kikun jong ke ilaka nong kli pir ki ben nyingi pi Liben yingi, pila ben yingi, pi ikon sweat yingi, tangka balak, tangka senong dai stong hindai kan mau, ba kini mentakas ngingi iya ka jingar ki ben jong pi ka jing ki kokai ka jong pi yingi ki kun jong ka dai stong hindai kan mau, ba kini baro kata ka spa ka jong pi ka spa ka ba pila yo, ka ba la pila long kum kita ki lang kenia ki ba la sapen bam tengka, namar ka spa pi pim Pikroi te bang nyamai ban nya barok ngi long si para hindai tang na kabenta jong ubar jela ngi long kum ngi surut ngi ya mai hindai perkhat bhai ya kala sai kala sisngi go jong ngi upoi e uwan hang ni uwan tulut ya share ko rupa ka ngap ka dut hang ni ha ka snong ha ka ilaka hi jong ngi barok ko we amdai tang ni ka snong dai song ni ba ka ta lut ya barok kabenta ko be sibon